E ai kia Meridian Energy nā rātau e tahi moni I utu ki tētahi iwi I te waipaunamu. E whakapaetia ana he moni ēnā hei whakararata I te iwi nei o Ngāti Waiwai. Kia pai ai tā rātau whakatū I tētahi pāpuni ki te awa o Mōkihinui. He kaupapa e whakahe ana Ngāti Waiwai, engari nā te kara o te moni kua ririke nā whakaro. At this stage I can't comment. I need to talk to while I'm informing my runanga on Sunday of the outcomes and what's in store for us. No te wiki tonu nei ka whakaetia a Meridian Energy ki te whakatū pāpuni waru te kaumārima mita te taitai ki te awa o Mōkihinui, a rā pātata atu ki Kawatiri, ko te utu he torurau miliona tāra. We're hugely disappointed. This will be the single largest inundation of conservation land in our country's history, and it seems that it has no good reason to go ahead. Ko te runanga tonu o Ngāti Waiwai I te kaha whakahe I tēnei kaupapa. Heoi anō ko te ahua nei kua ea nā whakahe a Ngāti Waiwai I nā pūtea a Meridian Energy. I tā rātau tono whakahe tuatahi he takahi I nā tikana a te Māori. Ka noho te iwi me te awa te papa ki tēnei pāpuni. Whai ake I tēnei ka tuhi reta atu mahai ki nā kai komihana re ke ana na whakaro a Ngāti Waiwai I tēnei wā. I'm actually in the middle of trying to sort out whether I'm going to do a press release or how we're going to handle it. I'm still working through that now. Engari ke te noho wahanu a Meridian mo te pūtea I utuna e rātau ki a Ngāti Waiwai. I tua atu I tērā, he pūtea e tae ai te iwi te manaki I nā whakahaeretanga o tēnei pāpuni. Ka paura tā whai, te karere.